Dalam PON Aceh Sumut kali ini terdapat 67 cabang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya 33 cabang dilaksanakan di Aceh dan 34 di Sumatera Utara. Khususnya untuk wilayah Aceh akan mempertandingkan total 515 nomor pertandingan dari 33 cabang olahraga tersebut. Di Aceh sendiri, pelaksanaan PON akan berlangsung di 10 kabupaten kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Sabang, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Berikut jadwal lengkap dan lokasi PON wilayah Aceh. Banda Aceh sepak bola putra pada 1-11 September 2024 di Stadion Haji di Mortala dan 13-18 September di Stadion Harapan Bangsa. Kemudian untuk Anggar pada 11-16 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Cabur angkat besi 4-10 September 2024 dan angkat berat pada 16-20 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Bola basket 5x5 1-10 September 2024 dan bola basket 3x3 pada 16-19 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Untuk cabur panahan 10-19 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Panjat tebing 5-19 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Untuk tenis 8-19 September 2024 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa dan lapangan tenis Lambung. Cabur baseball 4-17 September 2024 di lapangan Tugu Universitas Syah Kuala. Judo 10-14 September 2024 di Gelanggang Mahasiswa USK. Betagu 10-16 September 2024 di Sports Center USK. Rugby 17-19 September 2024 di Stadion Mini USK. X Rugby 10-12 September 2024 di lapangan Lambung. Woodball 10-16 September 2024 di lapangan Tugu USK. Hapkido 10-12 September 2024 di Gorkoni Aceh. Layar 10-16 September 2024 di Pantai Gampung Jawa. Kemudian Muatai 5-10 September 2024 di Balai Musraya Aceh. Tarung derajat 16-19 September 2024 di Balai Musraya Aceh. Selam 11-13 September 2024 di Kolam Tirta Raya. Soft tennis 11-17 September di lapangan tenis Polda dan lapangan tenis Nusu Jasdam. Aceh Besar, para layang 8-19 September di Taman Rusa Kecamatan Kota Makmur. Terjun payung 8-19 September di Bandara Simblang Bintang. Dayung Kano 2-14 September 2024 di Waduk Keliling Indrapuri dan Pulau Kapuk. Dayung rowing 8-17 September di Waduk Keliling Indrapuri dan Pulau Kapuk. Dayung TBR 13-17 September di Waduk Keliling Indrapuri. Menembang 10-19 September di lapangan tembak Rindang Imatali. Kurash 10-12 September di Hall Ajanto Sports Center. Selancar ombak 10-14 September di Pantai Babah Kuala Luonga. Untuk lokasi Sabang, Eurosport Aeromodeling 10-19 September di Lanut Maimun Saleh dan Stadion Sabang Merauke. Korfball 9-16 September di Gor Merah Putih Sabang. Selam 16-18 September 2024 di Pelabuhan City 1 BPKS Sabang. Untuk wilayah Kabupaten Pidi, Soreji Kempo 16-19 September di Komplek PCC. Sepak bola putra 2-9 September 2024 di Stadion Blang Asan. Sepatu roda 10-17 September 2024 di Pantai Pelangi. Untuk wilayah Aceh Utara, terbang layang 6-9 September di Bandara Maliko Saleh. Kemudian para motor 29-9 September di Bandara Maliko Saleh. Untuk Aceh Timur, sepak takraw 7-19 September di Sports Center. Benar Meriah Aerosport Gantole 9-19 September 2024 di Bandara Rembele. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah, berkuda pacuan 10-11 September 2024 di Blang Bebangka. Triathlon 10-19 September di Danau Lutawar, kemudian bridge 9-18 September 2024 di Renggali atau Parkside Hotel Takengon.
Untuk Aceh Barat, bola tangan 10-16 September di Gor Aceh Barat, kemudian softball 1-15 September 2024 di lapangan Teguh Umar. Untuk wilayah Aceh Tenggara, arung jeram 12-19 September 2024 di Sungai Alas atau Sungai Mawas.